Chứ tờ lờ bù chư đô xí bờ mì tờ nụ ít tờ kí nắp à là ít tờ lịch sử bù chư theo rồi cái mày ít tờ về lạc mày về nơi mày tờ nụ đô xí bờ nụ bùi
Call us away. Theo Zesa Buju, Lakamai, Culture Dance Troupe. It don't much so ye. Call us up a do win and no. Possible in the color. Marshall and no Bahali Battle. Greetings, Ali Buechu, Buju, Alatsako Buju, President, Naga People's Organization, Solomon Aro. Hinito, greetings, Ali, Chirito, Puinit, Kaisule, Janopa, Telipupul Zakalole. Good afternoon, our most honorable MP, Dr. LORHO PFOZE, President, Poumai Naga Union and his esteemed colleagues, Village Chairman and Secretary Paibung Kulen, our Honorable MLA, Kumu Shah, Presidents of 3 zones, Silevai, Lepona, and Paumata, President Naga Women Union, President SDY and SDSA, President Chagesang People's Organization and his team, President Thangal Naga Union, and all the other leaders present here. I, on behalf of Naga People's Organization, NPO Tahamjam Senapati, on behalf of the tribe presidents, on behalf of frontal organizations, and on behalf of all the people of Senapati district, brings warmest greetings to Poumai Naga Union and Poumai community on this auspicious occasion of Poumai Thounii 2023. Poumai, as the biggest tribe in Senapati district, you are celebrating Thounii festival with the theme Sustaining Culture, which is very, very befitting in our modern times. With the passage of time, urbanization, westernization, globalization, we have almost forgotten our own culture, our own history, our own identity, and our own traditions. It is the right time that we have to unitedly promote, preserve, and protect our culture at this age of our generation. My dear leaders from other communities, please allow me to speak a few words in our Poumai dialect. Ji Poumai na lisua, ji do we culture hai na hai so tao so ji do pukai no mo xie ji na hin ji ti di li pon no we. Poumai na lisua bujuma do pu Poumai ni ji do we kaka no no we, kaka lutata we, kaka chuso we, kaka dance we, di ti di hai ji gu dia so mo re. Po luli manu hai ni ba po luli su phagi, hai lu Poumai we do li su phagi. Manu rito po mo go jia so ma we we. Chu ti le hi za bu me do ni. Ji do we pu Poumai ka ye di na hai do lu mo na no. Wo shoha mai we, la mai we, ku mai we,
每人呢这个黑古呢，这个 culture 下个了，这个 identity 下不去。所以 culture 还来，这个没得等于说到说 promote 出来个 preserve 出来个，kalau说嘞，我会说嘞，我们呢。不报那呢，那个不都不别苏北不就没多少。kalau说我会说，说了嘛不就我多，一到还没到人多了，一不没为 culture 的呢还，说丢说不了就是呢，一到都不了就是呢，一呢还，只要老婆呢嘛，只要老婆就对了还，啊你一到为 culture 呢还，一到 preserve 说。这都 promote 出来个，有这弟弟还都很牛包，开始不来，告诉说嘞 ，Thank you all。告诉说嘞，还得就一包阿威，这都是嘞，阿拉布，所以就这都为 NPO President Solomon Aronu，这里不发生告诉说嘞，就是这个 organizing committee 呢，这里是这里不露出来，不得牛，但把这里不是告诉来。sa shori maim tai te is pu thono sana pa pongau we ha hi ito presentation mai tawja hi ni ito titili soda khata pailoma taile ha wi wa ne ito thono hana zawu 2023 hi sa somo shie da ne lidu a sa tsa so bi di donors mai to jo thi ito no जो ठी पहले या पया तौली पहले दे तौली पहले मुआ बुदे सवान जो ठी पुल मुआ बु मैं तो इन्हें ये हना हना ये जो ठी पही सब तो नुमो थे प्या हमें तो न सुठा पे चुम ngौ बुले ऐसो न हाई बुआ स्टेसी बुआ पुलो दे पुलो मुई लो हाथ चन ngौ लो मुई लो इतो अब थाई लो भी जो लो वा काय ते को दाव बुआ दा ने इन्हें मसंगी खुआ राय खा इतो chief Hose chief patron ha thau kha tu itam shohi tu royal patrons and Jacob retired JEO tapo phamai hanan la ka la hai thi ra ngau su tha pe anai vai pul ma bu he ju ito program hi ta vai lo ma sa ta vai lo bu lo and Jacob retired JEO han he la tho pe ta lo lai mà số chín là nữa, ít đâu, DIKHO status lie, Siva Mikri lie, thế thì Dilbun Konwar Lamkang han ha, vậy mà sao im chỉ là bu de, babu ilu y hành hay mai mới chỉ tông mà vừa đây với lúc một số ít tàu rồi mà số chỉ tu ít tàu VS Joseph vì mai phụ ba ít tàu rồi bởi vì là lát thuộc về đó lại देखो सा होटल और घूमे तो दे वीजी शेप है ना है कहीं बुसा ये तो जब VS शेप है ना लाट होपे तो लो ले मशोची नु Alexander Pao, ex-MLA, have a very much. Joseph Loco, Anima, Jacob, Pumai, Pumohi, who had a Popama German basic. Joseph Waymer Mashojini Ido Sova Fudi my lie. Vậy mà sao vậy mà hay inu yum chỉ tàu lo ngô lo mà bố mà hay mà tàu có thay lo dầu lo hinu còn tàu rầy bao đây inu bút bom xe mà số chi nu ít đâu với pro
Shirong han hai vai ma sa ít tàu số hi thế mà số hi nữa tu ít tàu PNU của hima mai đó có đầu thổ bây giờ cho lo lại mà số hi ít tàu S POU Pol han này chỗ thì đầu lúc mua phá ra đấy có sao chỉ tàu mà bu đấy so thế sao có thái bắc sắp nó thêm bao khulên han nào với mà sao so thế lo mai tàu đấy hay ít tàu hipni Bismarck han nào với phá han nào give the bell cho lo lại bao nhiêu cổ phố bao số hay vậy sao Bismarck han hai sắp nó अच्छा sắp nó hai bữa đấy nem tao lịch sử này hello my post station là bữa đấy mà số hi ít đâu hipuni Bismarck bula za na la properta la lại mà số chi ni LS thái số mai ba LS thái số mai ba ai thái số mai ba nào thay là bố mẹ tao lim ya mà số GBD đô mai lower phai bung mà số hi nu mart pisai thế mà số tu puno alpha thế puno alpha cho th lao mà chir ki burul ls thole maiba timothy joseph burul ke dikhole burul hame tao chút chút để hame tao hay him chỉ tụi mà ba nên tao có ít tao honu stage thay lo hin đau chổ bơi nên tao bấm xe ese bây hin hay ali bao thun mà budi ít tao cho chơi bây mà budi chief host chief patron hay ít tao ha bây hin là bây ha bây mà chú hay bốc cái mà budi ít tao nó tao chỉ hin bốc bây gì đấy gift cho bảo với cái đó nu, ít đó bùn mỏ bùn mà đó hay backstage này show, sau này cứ bùn bèo, bùn thế phê nu, từ liêm cha sau nu bùn lao mỏ giờ bùi, gift bùn mà đó hi mark hoài, ít đó program này hay continue tới cái suốt đầu bữa competition này tới cái follow suốt đầu bữa, sau nu mai sau đó nu keep alo tập bảo món nu ít đó bùn ăn nu, thâu nó lại thì nu call nu tập với lỡ bùn mà khai được vậy. Sau này đó vía bố mà Shamia này đó đô số rồi lâu số rồi program tao li bùi he sau này MEITEI thì này Shamia này có bùi cho lại cái đấy mai sinh giờ request nữa có này bùi sau là giờ cho đó fortune ở với lý đó hay lie kulen như vậy bùi cho theo rồi cái mai đó hinu fortune anh này cái số lại bùi đó nữa ta bảo tự nhiên là sắp popular zakalo lại hay hi mà chỉ sa chú sa ít tàu số thái số việc lesson na ít tàu nữa na tới tí thì muốn ngồi lại về vô về cho lâu lại ý ali chỗ chỗ lùm ní ý mà này siba thế khổ caron siba thế khổ caron hana lapa ít tàu gift phụ về bảo bùi
Shri Kana Ali Masu Lai Mayosa Zahailu Hone Mabiyosado Kai Lai Daro Deshedo Eshedo Zahailu Hone Mabiyosado Kai Linai Jihuta Juviyo masa, viyo macho manu achedo sene, zazare ma viyo sado, vikaidi, hekaidi jihuta, kuviyo juviyo masa, viyo macho manu achedo nu. Zahailu jia jizata pota chomo ashu Subai de jiza lushima Velu shiba kachaye Hechaye satu luyeza Boko du nenu arabia ye Shri Kana alisapi Nesa Yezarema, we also do we kaidi. Hey kaidi, Bokodu, like my son, Zahailu, Jesus, Shri Kana Alisatu, Jiatsa Loho, Mawe Loho, Jihailu, Hai Metorio Sari. Loho digita lushima, we lushipa kachaye. Hechaye satu loyeta, sita kutu otwoti hisha vuti liha, acho piyasane, zazarema viyasado, wikaidi. Hekaidi sita kutu olai my sonu Zahailu jisa la jikula jisa Huekaidi Zahailu jisa maviyosa dai Jeza moji zalushima Velushipa kaichaye Hechaye sato loyeza Bihili ti pati bizo asahone zazarema viyosado vikaidi hekaidi tihili ti olai my sonu zahailu jisa ti pihi tihiko alisatu jiata loho mawe loho Jihailu hai metorio sari Loho digita lushima Velushipa kachaye Hechaye sato loyeta Shri Kana maviyo sato Lomo abai dulai hodai sudilai Hedilai Shri Kana Alimasu Sanu Maviyo Sato Lomo Abai Lushieha Lushiepa Deshedo Heshedo Sato Loyeta Babo Yata Juvi Nesata Yezarema
会有色多会开的，还开的巴布呀，这是会来买色牛，早海路是也马会有家宝，开的这是呢啊那也能数啊会的那里会来好么一撒娇。Esa Shri Kana Alima Susanu Mana Yosari Bulai Japo Kachaye Echaye Sa Shri Kana Maviyosa Jakovi Juviyo Achika Du Asudo Lumanu So I look, I met a real look. Turn you my way, look by the my. Shred to a high, be a by a. She treat my high, salura. Sivitore, Sivishore, ito, Zemeto. Havenu pai Poumai lo avai na hang uzo ta korea ngai monu ito ka generation ti za lo na ni to kwa nguzo ta korea hasan vui pu shopo sulo de ju ito mai te ti so lai thousand ni to hi boy ko lo shore ito speech thelo hai competition culture dance mai to mi lakhamai to su pure stage sarana mai alias Koide Matak, Alea Paibum Kulen. Serial number 2, Saranamai, 1 Zasure. Serial number 3, Koide Matak. 4, Paibum Kulen. Nimta we dance na suta bubul zakalo la di ju rainu nimta hi possible ni boy. Chulu zo ito speech azali ito kipusule ito mimehi tawila buju ito honored guest Shri Dr. LORHO PFOZE Honorable Member of Parliament. Hana ni to mimihi ve lo pa chu punu tili zoli to mimihi puvi chi hana hai pole sada boy punu ku tili pupul zakalo lai. Chito Guest of honor Komji Moshi Lai Ahali Kanghan Dava Yadava Amakak Ai Kautuk Zarake Hon'ble A. Solomon NPO President Mahatpuchu Akwena Amtan Nungsi Kodong Amat Hamjange Ito Hati Dili Pilebe Ahai Chisua Ito Shonita Velua Akwe Marakta Leng Birapa YK Kaping President Tangal Yunen Nahatpuchu Akwena Kra Kodom Amat Hamjange. Thank you. Good afternoon. Happy New Year. Happy Poumai Thounii 2023. Ramai kraloi ijo chutuni. Ida krumeno heda kwa vo aso ajua mamoso azala rally ko so uphani ko chue ramai kraloi. Ai mala na pya yama. Yeah. Anyway, pedao moza kokrokoli ijo chutuni. Ida mai Honorable Chief Guest, Shri N. Biren, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Govindas, Shri LETPAO, Honorable Ministers, Shri SUSINDRO, Honorable Minister, Hon'ble MLA, Shri DIKHO, Chief Host, Shri J. Kumusha, actually, Honorable Chief Minister, encourage. He mikrele khedara le rata shuba no akwa vaku prare le ta tareli tsapua he khelo koile ijovu he buchu PNU's President Mr. Lord for the team for the Krumeno in coordination with the local village hero ida mai Paibung Kulen Paibung area le mai pu akwa ha zla have a show Thounii na he nita Krumeno
sote sofa nita je ko sakani jini rally topnya ko soko zila hava vo soko desno ni voto legite ni voto kala shwe moya ko pro ko vo hava hejo hava chovoso rally sola samar shuna he muma boyana dakromano hava jovuno aya volo rehe ni voto chovotere hero mo kolima po mo oshe chijogo ramano shapia ramano ni kromai chijogo shapi voto no umai kai ka joko sopa jo sopra unga kaya pa jo sopra bi new chikra hava ramashar havano kaj nyupa jo sobwa itakrume uchija kai lupia ramai kran loy shunasa ai peni ai melano pewe na itama memme pomwesa utak mo shu ni butuno ai jovwa alle sokotsu pubye nita kromeje upu page onna ijodeno have the kutu modify so pragochu hetai komo chuno upu page onna krome ni toma jasa futoma jasa ita krome rally so soko onna krome topnya sa ita krome sa kalikre da doctor moi ubu ubi kaliko upe kalin na ko ita krome sa ichuko da dokhe rama heva bugu chue ni butuno chovote rama krallo ida mai motso jovo heva vo adzbu chuhe ida mai pome he kalie asoja shlumulishe ulejo shlumulishe ida mai there's no future chape vukurus adi boere shinas akwa muju ajula umai mu galeso moi mu galeso fa ida mai khusso shriye shlumulishe re shobasno nikromano sofuto ujpema kakra nile ojat kakra juhu jutuba dore eva cm fotakroma makakra vakopono mikrich na matatali no vonye guchu manye guchuri chovote hehevda nile kromeje culture nile kromeje oshope oshosa nile kromano sogo krometo funi he makakria manya nile he ojat kale so shlumulishe gushunas nikromano so manyere kalo shwe etivu shunare sopule idame nagame he kolekirele idame shulese jochutuni he chakesang tame dance troupe kali cultural troupe kali avolo buere shosla kalo shure ola so monosumdana. I want to thank the Chakesang cultural troupe also for having come to this place and joined to celebrate this Thounii, the New Year celebration with our people. And it is a great joy to know that we live in one region, in a land, God-given land that has been so blessed with a rich culture. Let us try to build up ourselves in unity so that we will show to the world that the Naga people are God's own blessed people. Ramano ikrumay heda shahakapi umay mukali soya shuna he mosuguchu he ikrumay nita krumay je heda cultural meet kaliso mufupungo sowe mufutse inyunyu lena sozo nita krumay Thounii manini ayaswe ana mufupungo lena heda sogonas jovo lo ni vutuno ule jovo shwe nita krumay kralo ayaku kapidusna Kokroli ijochituni ita mashude vogo NPO hima just a UNC former UNC president Tabu just a former minister and ex MLA ita krume kasa didi thesabwe just the officials ita mai pomo shude no uvoka jijnyela kubu umapa jigoso volo tuno ita mai kotsu nyelu ushokai nile rasokai jishuna ni votuno kralwa ramai pano shirhapipu pomo sepano kajim sole pomo pano ida mai chijle he nita krumano umashmo prore shmo pro shiteza pro nita krumano lead role kufu shiha pa jigoso darkabwe lead role kufur shuza umahunzuno shutfufa utatali so umwe ni promasher mono umwe krume he she ajulu le shera soko dzpula nita krume vaheno unify sopu churu shuna he umhinki shmanya umwe akwashbutono kodzbutono ida krume
Sanapati district lekubu Nagamai Krumai Kolli Morea Manipur Hill districts lekubu Nagamai Ujat Krumapu Sipil Senota Prala Nilikrume Manipur Leshogo tribal groups Utatali Abwe Likrume Shud Sapu Igatakrumeno lead role he for Mokashepa Jogosobe. Ichu itama civil organization Krume Hulia Pa Jogoso including UNC Atsum Ansam, SDSA, ma women, Naga women, Lasa, ma have a show, NPM Charquasa, have a show lead organization, Krumahe, Idama Pomeno, leadership, Joseph Fugo, Nila, Chavoshe, Idama Kus, Sopu Mulishe, Imemagora, Memories of Makrularo, Mahamagora, Makrularo, Tangal Magora, Tangal Makrula, Sogilis, Machimurle, Idamahe, Kanakana, Aleshipua. Kana obaka prela kavela shamlishe uchi shinan na poso which is a pro in new neighboring villages ma kwa dispute fa kono to titi chovo ko makatagwa katete is a proudle na prabua. Let us allow our neighboring villages, those disputing villages, to settle their issues. Fule krumai panoli na sa solao ko yirle morele kacho he tribe nora fulu kacho region matafini related me moas talo koshela so ta ye problem na sa so much jipu kia complex prapu chu tachipu chu na praroe motso jovu adamai meme ye support amai for the problem ka prana ha. It could have remained as a small problem. Disputes between Visema Adama Inu Punyamai Rabueli Takrumaji problem Guana unnecessarily we have involved Mao Council, unnecessarily the whole Sapo people have come. It should have been limited. It should have been good. But anyway, Ramai Pano Nilikruma is a Pano Shahapia, it's the guys people Pano Ukriya Shilukuro. The most important thing among Naga people is the need for unity. Building up each other, helping each other to grow upward and forward, never looking back. Thus no ijovu 2022 ideku chutoka house zone chure ijoni he 5th day of the 2023 le he tamano somuleka shizle forget the past tagorupa is pano taro pano likrumes ukhudeno pra krigila fapa livas no problem so lemoshe ramano itama hipi go sele honze poi pi khare Hon'ble poku bukrumes itamano sotte sofa itama hon'ble attach otatali vokadele lina sakata so overcome so de tishuna no fa tala tau shojino uchepa is no for pala hon'ble fa kai takwas uche no fa kokapra so it really will never be a progressive people. Progressive koso jat kali, tribe kali, village kali, individual kali so that always leave what has gone by as gone by. Takurupes itamachia tale lessons learned so we have to learn lessons. Chu takurupeno somago femago kai kubuli kumas le modola honzepa farpa soma shuta sopu mokordos no e kais ulukumas kai na fula farpa honzepa kola ipua talukurudono rishna sogerely we will be a progressive people. So the noses of that itapome jovo have a Tunisia ntakrumano ai cook Pico chudos no cralo, Nicromai Urama Panashahak Pa, Josoka Pisa so, Pier New no fa, Litsola organized so, or Vokromahe, Panopa, Joso Honzo, Manye Pigia, Ujatka Kriapu, Modoloka Kos, Modoloka is step Nasanita Cromahino, Modolo de Panomodo Picio, Nicromano Litso Picio, Sabla Ita Croma Uchij Lehe. Pano chovoa mania ukriye shulukuru dosno nikrome dosno ais nasepea herono keble ijo chichuni heno fatafa mufu 2023 nasa choko mokotusa ramai pano maja shahapia nikrome shitipia progressive koso jat pralu he hevu shumu full heno umepa jego success hekadia either in Ovodni uchuvasa chinipo uchuvasa heva nilikrumaje ovo soje kata kaleso success hebua pralukuru ujat kaleso shunsa ai ramhino machupia khoe kalo shure ramai panashara peso kalo shure jitowi
Zo function nahi honored guest Babuji, the Honorable Member of Parliament, Shri Dr. PFOZE, S. PFOZE. Iwe muti shoji tile, ito Poumai nahi, ko awe, jajong oluju, ala Poumai, Maumai, Tehoze ba, diju da takumoi, ito atliswa, ngozulu kota, ko vasulu she, diju wisutu povenu, ito Nikolo Poi, Poumna Titi, ito Shule Titi, Nikolo Poi, Kalo Shore. May I take this opportunity to thank especially all the non-Poumai. Thank you so much for being a part of this auspicious day and this Poumai Thounii. And it is our prayer that your presence here, it is our prayer that your presence here in our midst is such a blessing to our people. As we continue our program, we just want to take this few moments to acknowledge once again to some of our friends from Nagaland and also tribes friends. As I call out their names, would you please stand to your feet and receive a small token from our gift committee, from organizing committee of Poumai Thounii. Please pardon me if I mispronounce your name. DIKHO, the president of CPO. Oh yes, he's right there in the corner. He's the president of CPO. Visitor Dojo, the vice president of CPO. Could you please stand at your feet? You have a small token. Rika Rose DIKHO, the treasurer, CPO. Kewingolu Le, the former CPO president, and also their friends, Tupu Guyo Tira Hira. Marshal and about of Blair, he don't put my nut to the way, he don't put my Nagli in the Pabuji, my Tomito, Carlos Shore, he don't weigh corner, Ralana, he, corner Pajang, Gojo Provas new, he don't put my Sholanu, need a color poor. Ito nguzulota ko here future here ko me joa ko vasu jole ke de ju ni to hipawe kalo shore cholo zito culture dance troupe of we made lakamai serial number 1 the super boy and the chu saranamai serial number 2 serial number 3 koide mathak serial number 4 Paibun Kulen Nidon Mosho Nucho Tilian Ha Suhamanu Sudaka the Buju Nita with Don Hyper Supple the color lady Jew Nita Hipom Supin away culture. Amukhen Akwegi Irakta Yorok Piduna Leriba Naga Women President Naka Women President Magnachu Lepkat Piraga Kwegi gift Matsama as a token of love Tonugi celebration gi Hamalobiu Habisi Kanjabane. Okay, thank you so much for accepting our token. Thank you, ma'am. Cultural dance troupe by the Nutalu, Lala with the happy pools, the Kalole, Hana Chere, the Loza Viju, Hooping, Hana has Supukale, serial number 1, Paibung Union, serial number 2, Hana Chebure, serial number 2, Tungam, serial number 3, Sho Chow, Medonu, Lalawe, Hana Sudalo, Supulu Zakalole, the Jew, Vela Buju, danced. Allow Buju might he pom supinube.
ala mai sito na hito program za chemo he vaku holo ne tamanu hito vi meme he lo lo ne lo su lai bu ju program do hai ko lo witness su jo pu pe de ju into hi pa la han ne ko ne we ka lo shore cultural dance Shri number 2 Saranamai to library
Kalau sore tiu zere so baburi semai saranamai ni meton lu do super ivanu jo hame to lu chire lu seja asche nahi koi de mathak mai to nu lu pyo koi de mathak mai don so telihi phaibung khulen mai to sudan bu pyo ju pa mai to lum zve hi ji to hi via baburi Vice President Miss Elizabeth Senapati District Women Association puya nya ko tai tili organizing committee nu songolerwe sunu Miss Ninu Kushu lalo nu nya ko tai tu hai accept super ni khoe a hai chena hinu Joyson Mazamo NPH convener puya nya ko tai tili pulai boy sunu sir ni dai chubusa ni kushu la nu nya ko Ji han hai accept super ni khoe jo as chene hi jitowi pu po mai do han hai su chire lu sai janao hoping vuju han hi hai mais me so boy anu phaibung union mai to hai lesure sunu no vuji hai rai khanu tunga mai to nu lopilai tunga mai to lo chire lo sai ja sho chao me to nu lopi chka lo lai जो पुपो mai do so lahi hai koi dik mathak mai to nu lo tili fe pi chita lo lai
Galoren Koide Mata Ido Mante Dini Do Sutini Suche the Bam Topoyo Julus Ido Nexi Kudasule Nexi Culture we last year Suanu Pipon Colen Jifemet on Subisule Sote Viju hoping na how Taisule Mo Viju na Suisule Sudonu Culture Hana Chills Tungam Ala Show Chow Union Tunga mala so chow union suda people the color la seven vision jo culture dancing do popo do su jo na ye paipon kolen jifema teli poyan be
hapuna haner shula katulu tulake. He's
It's